The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer (BDO). Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Indonesia ia bersenang la pangakini la senang ke babim kebala itu dapat sukusil dapat senang kebala air sinat dapat senang kebala ada scam dapat bor dapat sukusil aku jadi dapat tu ke dispute dengan tak ke nil dikelah di kuno kalau kewandian tu nama kata senang kebala itu dan ni dapat kausil. Nah tu suong ada hak tu berkuasa bendia tu kejing wan khanglat yang di Nong Karbi aku jisa nangi naliang council bad nakaliang state government join visit nila elek nila awan ha senang lapangap bad nila ekran bad nila amsi miti bad nila kene polisi leban ong ban kena kupang ngim dulit pe ngim di kata kalong ka ba iyo Lewat nak lihat parti jong iri, ni apa itu beli? Yang kile jarap, kile di penakwa, kile ju, ni le ada betul. Hatu aswa. Yang kepor, jupan appointment, yang uban yang kedua, banyak kerja bertai tim tinja, kajian tu kan. Yang banyak kalian tu udina dia, mundu kuat banyak. Kepor dah selesai pada appointment kan, mai. Hatu kei kedau try bodi. Tipenya kata tu nimla kan. Jemur jauh tambah seorang berkeliling kejauh itu ni kuat lah. Yuta kedon kata kewe kesin orang ini ban. Orang up ia ke appointment ngalak ban. Ajin tip lang ba iba Charles Marngat. Ini tentu iba Charles yang bahagian ngalak orang itu mah tu minta 4 itu denun. Tak betul. Tak cukup dah. Kalau habisnya keren bat CM berkabi kalau ni nak lihat dengan ni kuat ban ya keren bat ya penting. Andai umai lah. Tak dia. Tak. Ini ibor kata tenimla ban ong nimla bat tip ro dia rasa kata dan ni mundur bat ong kata ya bagi tip kamlau bi. Macam kuat aku dengan karai ke karbi kalau kata itu kuat juga ada dia buat dia juga tiba titip pun akan itu por bahkan don akan dia juga tiba yang usam deh di yang itu di makan itu por sim arbatis ban lek lele ban kurun lele ban peni yang kala rajin tam jok kinang ni nang ni itu ke jumpa jok kita kalau pasal hangkon men dengan yang ni em dia tu lewat itu senang tiba Ibang judon so mensua so kum ke blok 1 deh. Kum ke blok 1 itu ke elaka labang nang itu. Kepala de house nem klem don so itu ika. Saya kan itu pot yang itu. Nila imbia ya kan. Nila air sanat nila air sanat itu. Rabak senang barak tu don hal itu senang dalam nak.
Hatu mentah bantu dia kata kajing pembek na kaliang government ngimtip mo ngimtip naikin ya pembek dia kata tengimla ban mo ngai bakin ong pat ba ka council kampe yang ite kata tengimla ban nama wad ya kasinong kebomdon ba itu suruh ngimtah ngila imbiang isu bukan kembang mena udah loy ngila im kisinong barok ngila aisanat kasaka ba Riban ong pat dia kata ba wan rakyat kita gitu men wan rakyat ini kita kata kan wan rakyat hatu na kaliang sila submit na mikikot. kita tu ada pandai ya kita ke regional committee ada pandai mentak ke bakas state government terangkan kapan ini air Menu oh nado la Islam cuba yang ada kita cuba dia inti kene kejeng pembiput tu inilah ada sebenarnya jaga bagas state government kapan ikat bantu inilah jadi yang kata pat kalon ada kam syok hani bi masalah itu kalon ada kam dei hadi ka district council retang ban file ni tang ban ribu begini senong tidak apa kejempit yang ini kata dia kata ya kebangila pek mengingila ban ai ka jing ho ni ngila ban putih ke government bakal ni senong kadang apa kejempit yang ini kata reban ong ban hai pus ban pa begini kata ngimdot ke bawah ni bi kalau ada kepik ada government di kita tinggi ada ni itu ni markan no ko company ya trai kada sa council jang yang kai ada day ban dia sno tu jumut lang mak state government jimla ya sekolah ni buat ban ai le sya ya dei ko state government ko le ngamla nama ni su tu ta ya sinong ai sanat tang ya ko ko sinong ban pe ang long ta orang ba sinong ya ka administration jong ke sinong Riban ang banbel kaya dia jauh senang ya kayu patu bersama dulu lagi jauh patu ilaka balik jauh balik sim tinggi ya patu ketinggian nang nong patu kam deh ya kam ini kecil hati pat ada kisah dan kam kila aban wandra pas kani kedai dia jauh pengap dengan sibuk itu dan itu ya kan balik tipikal dari batu sekarang kan di kumbakan di kisnong baro apa isan guys kita lulusan SPA 2001 kisnong ulas berkita kisnong tiba apa labang no minyak tepata pi kidon ke jaka ke besau ke borda kidon ki lekha jo pi ki bahap sepo karbi takapata ki leksim na po asam ada kidon ni ki benta ki ba don po makalaya ro reya kitu ki jaka ki ba kia ang anong mi ki jaka ki ba rumah kan ka karbi muka dan ngamla ban ong ki kota ke don hai mangin habban ban pejbinya mak itu kitrai lengkar ajeng syaki de ban wan syakad syakausil lada kadai ka kota ke bala isu nang ni na kausil dengan tip anda itu minta cepat wa cepat dia tu ini ya Allah si bakato itu ki jakalan itu tu ka kidai ne ban ong ya kata untuk sya kahap asam khalia kan hap kami kata ngampat don bang kemar ngampat lagi ka di sya di dokumen pan produce hamtam itu disenang di bahab lagi bodar dispute mo dan nak itu ngelapa takat ke kita tidak semit nanti kumgani kalau bang nang tanging itu ngelempat dia hatu pimpan yang pada bapin semua tadi kan sudah kamu dan ni kita kadang ipan makanaro kikot pisla jam itu kumbalong mereka bapak no tidak puasa jadi kikot pisla lebah wala ala ko kan kamu di jeng labang pangap kan kalau pangap kadang don apa di sekausil jang itu kita kan ngakili dong lang hatu di register hina kuno bede buat kalau pangap kalau pangap tak senat mangit je awak silo temu kini ke bare por khai kini ke patah di register kan ya ki bare pat kidon kinong la pangap ki bedon la khasya asam ibu bu mak kini ki bordari balik ke sana nak misyon bordar mak ibu pun kilang khaju ki habis po asam ni
Kaban ong kata tang barak tu gila ka ke bare pangap kin hab bi cepo makalaya ya kata ni lah.